reting palaspas at pabanalan mo lang. Kingaldo iti, matulaming papasyag king Jesus, yaing ke kaming Mesiyas at Ari. Misanayal do, das na misana ing ligayan ning bayo at alanganggang Jerusalem, kapamilataning tapat apamanoki kayo, ang mabibiyat magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ngini po bendisyonan ko rin kayong palaspas, kay ba't basan tayo ing ebanghelyo. Ibabayo la po rin kayong palaspas. Inggi manatili kaya kayo, At kekan timurin. mamamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, Jesus sinulong neng migpauna karela papunta Jerusalem, inyang malapit na king Betfage at Betania, king bundok aawsan dang bundok ning Olibo, pepaunanan la ring adwang alagad. Sinabi na karela, punta kayo king tutuking baryo, kalubyo ka rin, akit ye ing metong abiserong asno, makatali ya at alapang makasake kaniti, kalaganye at idalaye keti. Nung sakaling ating mangutang ke kayo, bakit kakalaganye iti? Sabihan nyo, kailangan nening Ginoo. Inyali na kadnala ring mituburan at ikit daingas, no? Antimo ing sinabi na karelang Jesus, kabang kakalagande, ring makibandikit nandala, bakit kakalagan niya yan? Teki ba't daw? Kailangan nening Ginoo. Delare ingas no kang Jesus,
Kay bat deng sepinan king gulot ingasno king balabal do, te pasakende Jesus, kabang dalan, lalatag dala ring tao, ding balabal, king daralanan do. Inyang malapit ni Jerusalem, king lugal pababa, king bundok daring Olibo, kinulisak la king tulara, dingegan-agan ng alagad, milulupong kayo, at king masika na siwala, pinurire, at te pasalamatan ng Diyos, king sablang ikit dang milagro. Ngaro, bendisyonane saning Diyos ing ari, adaratang king lagyuna ning Ginoo. Kapayapan karing banwa, at ligaya king Diyos. Nga ring mapila na pariseyong makalibutad karing dakalataw, Maestro, iutos mo karing alagad mo, ing ela masigla. Peki bat no? Sasabihan ko kaya kayo, nung magtahimik la, ring bato mismo, ilang kulisak. Iting mayep ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keko, Kristo. Pota na ako po maghumilya. Ngeni, munta tamo, magprosesyon tamong papunta, king Sunken Shrine, deng mag-serve, readers, EMDC, kay bat deng ako, kay gulot ko deng choir. Lumakad tamo pong 2x2 na po, magdistansya tamo. Kambering memalen ning Jerusalem, ipasyag tayo, Jesus, bilang kekatang Ginoo, at tukyan niya kabang daralit tamo, ingkeyang kapurian.
Ibabayo la po rin kayong palaspas. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kang Jesus ay anak mo, pepakit mo kaya kami, king dalan painturo king dagumpe, yaing dalan ning malugod apamanyuyo, ating kusang lub magsakripisyo para king tapat alang pamailangan na lugod. Ibigyan mo kaya kami ing pamisip at panlalawin ng Jesus ba mabiyasa kayong sumuyong kayabe na at lugod a emanayang bayad. Kapamilatanan iti maging matagumpe kesa ng kayabe no? Iyo aginu manggaman kingalanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Tiro na ako ng ginong Diyos, nung nanoing sukat kong sabihan. Banapasik naman ko la rin mibabayat nan. Dirinan na akong sikanan, balang abak. Ban pakiramdaman, itang ituro na ka na ako. Dirinan na akong pamanalastas ng gino, at ako linaban o ginulot kayo. Inarap kayong gulot ko, kareta mamatbat ka na ako. Ako lay ng banganan, inyang inumis da ako. Inyang sepulit do ring balbas ko, at pigluran ng lupa ko. Dapat inyong sultura, ako anano balang. Uling ginong Diyos, siyang ka na akong babye kasaupan. Sneak naman ko yung loob ko, ba napibata ko daw. Balo ko, kingi ako nila ko danganan. Inga manong yung gino. Salamat, King Diyos. Diyos ko, bakit pepa'y purisan mo ko? Diyos ko, bakit pepa'y purisan mo ko? Ding sablang marakit ka ko, kalyanda ko. Pipiling dalaring buntok da at pituya-tuyara ko. Ngarang sasabi, ingginuyang kekong penaligan, bakit ngeni nakapapansingan? Nung kaluguran nakapit, bakit nakasagipan? Kukukubanda ko, ding marakatao. Gamat ko bispos na lang, pati na ding bitis ko. Kana kong butol, kakulang abilang. Diyos ko, bakit pepa'y purisan mo ko? Karelang pirakayan, susulot kong imala.
nakitakot king ginupurian ye. Ikong sablang lahi ng ako, parangalan ye. Diyos ko, bakit pekay mo'y santo mo? Diyos ko, bakit pekay mo'y santo mo? Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, Kalingtao Filipos. Bagayan niyo ing pamisip ng Kristo, bistaman at syukeya ing pangadiyos, makanyan man, ena pinilit ing makipante king Diyos. Bagkus linubas na ing keyang sarili, king sablang kamalan, may kiwangis siya karing tao, at kinwana ing aske, ning metong aalipan. At king pama kiwangis na karing tao, migpakumbabayang maygit karing sabla, at meging mapamintuyo, ang aking kamatayan, ang gaman king kamatayan king krus. Uli nito, ing Diyos naman pepay gitning emunano, at dininaning lagyong mimigit karing sablang lagyo. Inya king lagyo ng Jesus, sukat lang siklaw ding sabla, ding karin banwa, ding keti king yato, at ding king lalam na ning yato. At ding sabla, sukat dang ipasyag, King Yesu Kristo, yaing Ginu, King ikaligaya ning Diyos ipa. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos, talakad tapo. ing pamailasa ni Ginutang Jesucristo agpang kang San Lucas. Gaya kay ako, Makabaya po yung Ebanghelyo
lukluk kayo at tuki king pamamasa at chukeng screen. Inyang miras na ing oras, linuklok ya Jesus, king lugal na ning lameso, kambering apostol, nga nakarela. Malambat ko ng pagnasan ing akayaber kayong mangan kingapunan ding pamaglagpus bayo ko dumalan kasakitan. Sasabihan ko kay kayo, kapilan man ako pasibayong mangan kaniti hanggang lubos matupad king kayaryaning Diyos. Kinwaning ko po at kaibat ng may kapasalamat king Diyos, binyene karelo, nga na. Tanggapan niya iti at pisulusulwan niyang inuman. Sasabihan ko kay kayo, king manibat ngeni, ako minum kaniting katas ning ubas, hanggang datang ing kayaryanan ng Diyos. At kinwaning tinapit, kaibat may kapasalamat king Diyos, pemiraso ning tinapit, binyene karelo, nga na. Iti yung katawan ko miyayin para kay kayo. Dapta niyo iti king kapigagan akan kanako. Makanyan mo naman, kaibat na ning apunan, binyene ing kopo at sinabi na, Ing kopang iti yung bayong kasunduan, tatalakad king kapamilatanan ning daya kong dumagos para kay kayo. Dapot kasulo kay keti, ing magtaksil kanako. Uling Mateo, ing anak ning tao, agpangking biryaning Diyos. Dapot makalunos ni itang taong magtaksil kanako. at may kukot nanla, nung nino kaya karela, ing gawang kataksilan kang Jesus, ing pisasabyan tungkol king marangal dili. Lintay metong pisasabyan karing alagad, nung nino karela, ing marangal dili, sinabi ng Jesus karelo, Ding ari ketiking yato, paginulok karing karelang sasakupan, at ding makikayo-payan mayayaos lang kakaluguran daling tao. Dapot makanyan king kabilyen nyo. Nune, ing pekamarangal ke kayo, sukat yang maging antimong pekayanak dili, at ing pamuntok maging antiyang talasuyo. Nino ing lalong marangal, ing makaluklok ing lamesa, o ing susuyo kayo. Siyempre itang makaluklok. Dapot at tsuko libutadyo bilang metong at alasuyo. May natili kayong kayabe ko kaling sablang kapag subukan adelanan ko. Nung makanano na akong dilinan katuliran sumakop ng ipa ko, makanyan mo naman inggawan kong kasunduan kay kayo. Mangan kayo at minum kayabe ko king kayaryaning Diyos at lukluk kayo karing trono bayo lang ukuman ding 12 tribu ding Israel. ing ula ng Jesus, tungkol king pamaglingad ng Pedro. Simon, Simon, makiramdam ko, inawad ng Satanas ing mipaintulot king ikayong sabla, subukan na kayo antimonong makananong ing ortelano, si Simene ing sepu king pare. Dapot pinalangin da ko king kapilan man sa lubos nila ko ing kay kang kasalpantayanan. At kabut mibalik kalub kanako, pasik nangan mula ring kay kang kapatad. May kibat niya Pedro, Ginoo, makasadyar kang damayan, king sukulan at king kamatayan. nga ng Jesus. Pedro, tandaan mo ini, bayo ya tulaw ing tacho king aldoyti, makatatlo mo na akong ikwang alingad. Pitaka, supot at espada. Kanito kitang ng Jesus karela. Inyang tinubod na kayong alang pitaka, supot at sandalyas, kaya kulangan kayo na anuman, Ngarang may kibat. dapot ngeni, Nga ng Jesus karela.
nung atin kayong pitaka at forsupot idalaye, ing ninumang alang espada, kailangan ing pisaline, ing balabal na, bayan saling metong. Uling sasabihan ko kay kayo iti, sukat matupad ka na ako isasabihan ng kasulatan. Nibilang iya karing kriminal, uling ing nisulat tungkol ka na ako matutupad na. Nga roding alagad. Nga nang mekibat. Managyunala, Ing panalangin ng Jesus karin bundok ning Olibo. Mekoya king syudad Jesus at mintaya king bundok ning Olibo. Antimoing meging kaugalyana at tinukilaring alagad no. Karas na karin ngaram karela. manalangin kayo, ban kayo manabo king tukso. Di na yung bagya karelo, sini Claudia at menalangin nga na. Iba, nung malyari, idayo me kako itingkopa. Makanyan man aliwa ing kabulyan ko, nune ing kabulyan mo ing ipamintuan. Pepakit ya kang Jesus ing metong ayang hel, iba't banwa, at pepasik na nga nelub. Uli na ling mabayat kapanan gamano, lalo yung menalangin tahimtim, tutuloy pawas no, ang may ngaling dayang papatak king gabon. Kaibat ng menalangin, tinikdoyo at beli ka na ring alagad no, dis na lang matudtud, uli na ning malaguldang kalungkutan, nga nakarela. Bakit matutod kayo, mibangon kayo at manalangin, ban kayo manabo king tukso. Ing pang-aresto ng Jesus. Magsalita pa Jesus, inyan di natang laling kalataw. Panimula na laling tawong milagwan Judas, ing metong karing labing adwa, lepitan ni Jesus, baning uman, dapat sinabi ng Jesus. Judas, ipanganyaya me wari ing anak na ning tao, kikapamilatanan ning metong uma, Inyang ikit daling alagad akayabe ng Jesus, ing malilyari sinabi ro. At pebak nening metong karela ning ipos, naning pekapundaling pari, at igpas ning balubog ng walan, dapat sinabi ng Jesus. gusto na. Tigkila ning balubog na ning ipos, at pepakayap ne. Kanto sinabi ng Jesus karing pamuntok daling pari, at pamuntok daling gwardya na ning templo, at karing makatwa na ning balen, aminta ka rin, baren dakpan. Tulisan kuwari, inya dinatang kayong magdalang espada at palu-palo, tuturo ko aldo-aldo king templo, at atyo kayo naman ka rin. Makanyan man, yukudekap, dapat panahon yung eni, at imupaya na ning karalumduman, yaing matutupad. Lingad ning Pedro y Jesus. Dekap de Jesus at delare king balening, pekapundang pari, tikyaning Pedro, dapat makarayuyang bagya. Mekia de Pedro kaling tao makapadurot king dapog, agewal king pacho. Ikit ne kalining metong aipos sa babae, at pegmas daning masalese, kaibat nga ng litang ipos. Kaya rin niya naman yung taong iti. Dapat lingad no nga na. Babae, kay man kakilala yung taong sasabihan mo. Kay ba't daling mapilala penandit, apansin niya ni metong lalaki at nga kaya. Netong ka naman karelo. Dapat pekibat ng Pedro. Abe, magkamali ko. Kay ba't nang nilabas ni metong oras, pekatimid na naman sinabi ni metong lalaking menakit kang Pedro. Talagang kaya ni Jesus yung taong iti, uling netong yung Galileo. Dapat pekibat ng Pedro. Abe, kubalo yung sasabihan mo. Kanita mo rin kabang magsalita po. Tinulaw king tacho. Meli kijeng ginu at linawin ni Pedro. At aga na ka ng Pedro yung sinabi ng ginu. Bayuyat ulaw king tacho king aldoiti. Alingad mo na kung makatatlo. Linwalyay Pedro at may nangis siyang kapait-paitan. Ininsulture at pagpemalupalo Jesus.
Kabang insultuan de Jesus at pamalupaluan ding matbante, tikpande lupo at sakare kukotnan ngara. Biyaya liwa pang kalapastangan ng pinyabiro kang Jesus. Jesus alapan ng Sanhedrin. Inyang masalano, tinipo na rin makatwanan ng balen at din pamuntok na rin pari at din talaturong kautusan, din sablang bibilog king Sanhedrin at inarap de Jesus king karelang kapulungan ngara. Pekibat no. Nung sabihan ko, yukuin paniwalan, at nungkot nanda kayo, na kayo man makibat. Dapat manibat ngeni luklukya ing anak ning tao, king banda ng wanan ning Diyos amayupaya. At din sabla kitnande. Pekibat no. Ikayo mismo sasabihin niyo, king ako pinyo. Sinabi ro. Nanupang katibayan yung kailangan tamo, itamo mismo dindam tamo yung sarili ng amano. Jesus kingarapan ng Pilato. Tinalakadya yung mabilugak pulungan at delari Jesus arapan ng Pilato. Pegumpisan ding inapagindalom laban kang Jesus at ngara. Kitang ng Pilato kayo, Ika piningari dari Hudyo, nga nang nekibat Jesus. Ika na mismo yung sasabi. Nga nang sinabing Pilato karimpong pamuntok daring pari at karing tao, ala kung akakit apami kasala ng iting tao. dapat pipilit dang sasabihan. Jesus kingarapan ng Herodes. Inyang dindam ng Pilato iti, kitang na nung tao ya Galilea Jesus, at inyang abalo ng Jesus, iba siya king sakop ng Herodes, pepangalane kang Herodes, ay atyo kanito ka rin Jerusalem, may tulayang emunano Herodes, inyang ikit ni Jesus, dakal niya babalitan tungkol kang Jesus, at malambat na nemburing akit. Paninayan yung akit gawang milagro ni Jesus, inya pengot na ng pengot nan, dapat eapitas ang mekibat Jesus. At tsula ka rin ding pamuntok daling pari, at ding talaturong ing kautusan, ay alantok ng pamagbintang dakang Jesus. Inunsulto de at pisumusulong Herodes, at ding sundalos na. Pepasuluran deng malaymalan, at binalik de kang Pilato, at kingaldo ito, may kaluguran lay Herodes at Pilato, king milabas, mi pagkamwala. Niya tulad niyang mate Jesus. Pepayapos na lang Pilato rin pamuntok daling pari, ding makatwanan ng balen ang ponding tao, at sinabi ng karelo, Delong ye ka na ako iting tao, king kasalanan na pamanyutsot ka ring tao. Ngeni, senyasat keking arapan niyo, at ala kong ikit apami kasalan no, karing bagay sa sumbong niyo. Agyang Herodes, alayang ikit apami kasalan no. Inya pabalik ne kay katamo. Karampatan ng atulan niyang kamatayan, uning alayang kasalanan. Ipabarog kay lati ko at kay bat ipabulos ko ne. Balang piyesta na ng pamaglagpos, kailangan king Pilato may pulo siyang metong apreso para karelo, dapat kilisak dangag na nagnan ng dakalataw. Mesukol yay Barabas, uli na ning kagulwan na milyari king syudad, at uli na ning pamakamate tao. Jesus yung buli ng ipabulos Pilato, inyamig salita yung pasibayo karing tao,
Dapot kilisak do. Nga ng Pilato o Karela, king katlong ulit. Bakit? Nanong gawa ng marawak? Ala kung akakita sangkan, bayang magdusang kamatayan. Ipabarog kayong lati ko, kay ba't ipabulas yo? Uling lalo lang pera kulisak at kailangan niyang ipako Yesus. King Cruz at inkarelang kilisak, yaing magtagumpe. Inya sildak ng Pilato kang Yesus, ing atulayaduan do. Binulos din taong mesukol, uli na ning pamangulo at pangamatedo. Bingine Jesus karelo, banggawan ding buridang daptan keyo. Ing pangako ng Jesus King Cruz. Inyang delala ni Jesus, bani pa ako King Cruz. Akasalubong ding metong alalaking iba't king baryo, ing lagyo na Simon. Tauya Sirene, pinigil de at pepapusan ng krus kang Simon, kagulutan ng Jesus. Tutukyan de ring dakalataw Jesus, kabilang lakareti ring babaeng manangis at manabuleleno. Beligdan na lang Jesus at sinabi na karelo, Anak ng babae ng Jerusalem, eyo ko tatangisan, ing tangisan yu yaing ke kayong sarili, at dingke kayong anak. Tandaan nyo ini, datang lalingal do, anong nurasabyan ding tao, kapalad da ring babaeng baog, di kapilan man menganak, at kapilan man pepasuso. Karing aldoeta, sabyan na ring tao, karing bundok, pairagsa kayo ke kami, at karing bundok-bundukan, kambilan yu kami, uling nung makanyan ing arapat da king tanaman potang saliwaya, nano kaya ing marapat potang malangiya. at inla naman derang adwang kriminal ban patendang kayabe ng Jesus. Inyang miras laking lugal amayayaus bungo, pinakure Jesus King Cruz, pinakudala naman ng adwang kriminal, ing metong king banda ng wanan, at ing metong king banda ng kaili, nga ng Jesus. Ipa, patawaran mo lo, uling erabalo ing darap tanda. At piparti-partiro ing imala no, king kapamilataning pamibagutan, makatalakad na ring tao ka rin at manalbelo, kabang pituya-tuya de ring makatwa da ring Hudyo, ngara. Pituya-tuya niya naman ng sundalos, lepitane at alukan mas lamayalak, ngara. Deting amano makasulat laking kabuntukan na, itiyaing ari ng Hudyo. Ininsultuan niya naman ng metong karing kriminal at makabitin nga na. Aliwawari ikayong Kristo? Iligtas mo yung kekang sarili at patinoi kami. Dapat sebyana ng metong kayabe ng ngana. Ala na kang takot king Diyos. Ing parusang tinggap mo kapareho niling keyo. Matulid para kay kato ing magdusang antikaniti. Uli na ning depat ang marawak. Dapat ing taong iti, alayang bitasang depat ang marawak. At kay ba't sinabi ng Jesus, Jesus, emo ko sana kakalingwan, potang datang nako king kekang kayarian. nga ng Jesus kaya. Ikatutuan sa sabihan ko keko, nginimuin akayabera ko king paraiso. Ing pangamate ng Jesus. Inyang mag-alas 12 na ning ugto, meralundong king mabilog a bansa, hanggang king alas 3 na ning panapon. Mila ko yasala ing aldo, megabak yalibutan ning kortina na ning templo, nga nang kinulisak masikan Jesus. Ipakaringgamat mo, panabilin ke ing kanakong espiritu. Kaibat ng sinabi iti, may patlo jay nawa. Inyang ikit ng kapitan daling sundalos, ing milyari, pinuri de ing Diyos nga na. Tunay yapin alang kasalanan, iting tao.
Higit daring taong makatipon, manalbe ka rin ing milyaring iti at minulilo. Durug-dugan dalaring saluro, ding sablang kakilala ng Jesus, pati na ring babaying tinukikeyo, manibat Galilea. Makatalakad lang ebi ng marayo, ikit dahiting sablang bagay milyari. Ing pangakotkot ng Jesus. At metong nga lalaking milagyon Jose, Tauya Arimatea, ing metong karimbalan daring Hudyo, mayapyo at gagalangan daring tao, kabilang niya karetang manaya kimpamanyatang ning kayaryaning Diyos, agyamang miyembro nening Sanhedrin. Eya na yun keng desisyon, daat depat kang Jesus, pintalan ni Pilato at inawad ning bangke ng Jesus, inyang kildas ning bangke, binalot ni king ulas alinen, at binili ni king kutkutan alinukib, king batu ay abitas ang megamit. Aldo Biyernes kalito, ban malapit ng magumpiso ing Sabat. Tinukila kang Jesus ring babaeng talatukin ng Jesus manibat Galilea, at ikit dering pikutkutano, pati na ing pangabili na karinig bangke ng Jesus, kay ba't na nito minulilo at migsadyang pabanglo, at laro para king bangkeno. Migpainawala king aldo ning Sabat, antimo ing yuyutos ning kautusan. Lolo kayo po. Mahilig tamong manalbe parado. Keng TV man o king dalan man. O kaya prosesyon. O kaya katatagan keng dalan, rally, o kaya demonstration. Ing parada, uling parada yo, king publiko, sobra-sobra ing papakit na. Baan ganito, mapansin, mga ragul of floats, banners, placards, sulu, karo, sound system, uli kay nilabasan, umanibatan niya magkampanya ni. Aliwayang klaseng parada ito. Sa Kenya, ating niyang karatula, ating niyang kanto. At ding taong characters, mga ragulo. Ne? Mga ragulo, maskara. In purpose, no? Banggalita ding manalbe, akwana ng atensyon, at apapanatilianit ang atensyon na ito, at apayabot no ning parado ing mensahe, ing pangabalanan, ing issue. Demonstrations, ang popang rallies, kampanya, makanyan ing bolidang gawan, at ilang payabot ang mensahe, ban akwa mo lalub deng tao, at ustong ikwa mo lub deng tao, ayagyag mo lang kinot. In other words, deng parada, sobra-sobra lo, maluhulo, they are meant to engage deng manalbe, at itukilo kitang burimo deng manalbe. They try to engage the watchers, the observers, and move them to engage keng action. Pero, deng aliwa, manervyos lo keng parado. Gustong makatakot yung issue,
magpalalang pulis, water hose, i-disperse dala. O kaya, karamihan bansa magparada, mag-demonstration, China, o kaya king Hong Kong, o kaya Pilipinas, king Mencholo, uling tatakot lang at yung upaya, king paradang gagawan do, king demonstration na gagawan do, pipigilan dala, susupilan dala. Na minsan, alalo pa kayo upaya, mamigil na lang karayang pupunta king kampanya. Po? So, makanyal katindi in effectivity na ning parada. Mamaw siya makyabe ko, pero rin at yung upaya, tatakot lo. King Ebanghelyo ngeni, at tamong parada. At wala rin yung katang parada. At kitang mo ng parada, mitakutan lo, ring paliseo. Ginopatahimikan mo rin kang disipulo. Ing mo ng parada, yapiling pamamuntan ng Jesus, King Jerusalem. Nung pegaramdaman niya yung Ebanghelyo kitang malating chapel, akit may ginutang Kristo, balo ni gagawa na, in control niya, king malidyari. Yang nag-organize king pamamuntan na Jerusalem, ikay madwa, munta kay kayong tutuking baryo, kalaganitang bisero, sa kenke, may mintula. At kaibat, naglakad siyang papunta Jerusalem, ding tao, kukulisak lo, nga rin pariseo, patungan niyo lo, ali. Nung patahilikan ko rin, ding batu, ilang kulisak. Balo ng Jesus, king panyatang na papunta Jerusalem, king saganan dering tao. Dapat ting maulagan dili, king papunta na Jerusalem. Balo, no? Pakikitame ka rin, ing kamatayan. Balo na, dumalan niyang kasakitan. Balo na, tutuparane, ing kaburyahan ng iba. Balo na, King Jesus, yung sinabi daw yung propeta king matwang tipan, a suffering Messiah. Ing Mesiyas at alapagligtas ang makapagligtas mo kapamilatanan ng kasakitan at kamatayan. At balo ng Yesusili. Balo yung metong ebidensya. Kanyang mga diyak yung bundok ng Olivo. Sana lako mo na ka na ako yung kasakitan na ini. Balo eh. At mula ka rin, tinggap ni ining mission na ini. At nga po pinakitang introduction na din, tinggap ni ining kasakitan na puntala na Jerusalem, uling kaluguran ni ing Diyos at uling kaluguran na katam. Balo ng Jesus, king kapamilatana mo ning sakripisyo ning biyena, karinta mo miyagom pasibayo, King Diyos, anting anak ng Diyos. O yan mo munang parada. Yung parada, papunta Jerusalem. Masayaya. Pero tinyang kadwa yung parada. Yung parada, midala kang Jesus, king kayang pamaylasa at kamatayan. Mahaba yung Ebanghelyo. Itamo, magkakasakit ng makiramdam. Po. Yaku maningkan mo, wala ko. Kakaba na. Mas makabay at masakit ang delana ng Jesus. Papunta king pamaylasa at kamatayan. Megong Pisaya king taulikapunan. Alak, tinapi. Karinpango. Magparada niya papunta king kamatayan. Kasi rin kayang disipulos,
pisasabihan da nung ninong marangal. Kasi balo no, kasulo ni magtaksil kayo. Kasakit itane. Pamilyami. Kaluguran mula. Tiro mula. Kay ba't pagtaksila na ka at abe meng mamangan. Ing megtaksil kayo. O ini, papuntayo king parado. Ing parada na ding pamaylasa at kamatayan. Kadwa, may nga diya king bundok ng Olibo, na ang giwaring disipulos no, tituran de. Malungkot lang kasi. Tituran de, edi hayabayan. In other words, ing parada ng kasakitan, parada ng magdilidiliyam, ilangan dumaning iba. Yan dili. Tunggal ditak o hindi po yung kasakitan na. Tunggal ditak, yan mo, magdilidili. Yan mo, lakwande. Tutuki, dakpande. Dekap de anting kriminal. Anting kriminal. Dekap de nung makanano dong darakpan ding kriminal. Ginapos de pemalupa de la de king sanadrin pituya-tuya de la de kang Pilato alayang ikiti Pilato mas burida pa yung taong Ibarabas yang ibulos do kesa king Jesus de la de kang Herodes at binye de ring at tsuki upaya ka ring tao ikayo ng bala at nanong desisyon na rin tao, ipako yung krus. Dela ni yung kayang krus. Anyang at tsukareng authorities. Nano pamilyari, aabalo no, at sinabi no, ining kayang pamuntok kareng apostoles. Ilingad mo ko, at lingad ni. May nang si Pedro, king pait. Ilingad naka. Ing metong pektak sila ni, peparakap ni, ing metong lingad ni, ekebalo yan. Ekekilala yan. Makatatlo. Aranasan nyo ng lilingad na kayo? Na kakaluguran nyo? Lilingad. Miyatulan niyang mate. At kaibat pinako de king krus. Oita, kitkut de, bangke, iniing pamaylasan no, ning ning parada na. Ning parada na. Ning parada tamo, ngiling parumingo. Anya, agatan kayo ngayon parumingo, makiabe tamo, king parada no, ning inutamong Yesu Kristo. Ing Ebanghelyo ting Santa Iglesia, agkatana katamong itamo. Etang magparado, itamo mismo, ing maging parado. I-proclaim tayo, i-anunsyo tayo, ikulisak tayo, king ing kasakitan at kamatayan ni Jesus, at inyang kabaldugan keng bihetam. Ing kamatayan at pangapakon at kamatayan keng krus matters. At inyang sentruyo keng kakatamong kasalpantayanan. Pasalamat tamo mo naman ngayon para lumingo. Uling din na nakatamong maragul apansin ning apong Ginoo, iligtas na katamo, ibiene kay katamo yung kayang anak, ban magkasakit para kay katamo ikasaplala at kaligtasan. So, oy ning hamon na ning Domingo de Ramos, magparada tamo, manibat king manalbe, at maging active participant tamo ngining Domingo
Makanano maging active participant, ganakan tayong Ginoo. Ilarawan tayo kayong memorya tamo, kayong isip tamo yung Ginoo. Panamdaman tayo yung Ginoo, kaya habi tayo king krus, kaya habi tayo naman king kayang pamanyubling maybe. Maging active participant tamo at maging missionary disciple tamo. Makanano tamo maging missionary disciple? Simba kayo bukas. Alas 6. O iting mo po ng topic kaya katamong let 10 retreat. I-develop ing amanwa ng Pope Francis nung nanuyo ing metong mga Kristiyano. Metong yang missionary disciple. Disipulo, makiramdam. Misyonero, ni papadala. Disipulo, ipapadala. Disipulo, misyonero. Panalangin tamo kaniting Domingo Ramos, kareng kaya tamong palaspas, maging tanda na lasan at paganaka, king Ingino, delana na kanini, para keko, para kanako, para king Diyos, miyagong tanan. Talaga tamo at ipasyag tayong gagatang kasalpantayana. Kita mo nga, Sasalpantaya ko king Diyos, ipanglubos mayupaya, dinalangking banwang ponyato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugtong na ginuta mo, pinagliking upaya ni Banalay Espiritu, may balik kang mga Mariang Birhen, linasalala ng upayang Poncio Pilato, may pako king Cruz Mete at may kutkut, tinipayo kaling Mete, king Katlong Alda sinubliang Mebie, Tepay ka siya banwa makaluklok wananing Diyos, ipanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik ka ng mangketi, bano kung kayo nabiyang kong mengamate. Sasalpan tayo ko king Banalay Espiritu, king Banala Kapulungan Katolika, king Pangisamak din banal, king Pangapataw daling kasalanan, king Pangasubirang yaring mete, at king Biela Mangga. Amen. Kaya ng Jesus, manalangin tamot dumalan kasakitan, banding sablang tao, atuklasan da, ikapatawaran at biye. Nga tamong makibat, Ginoo, iligtas me, ingke kang balayan. Ulitan tayo. Ginoo, iligtas me, ingke kang balayan. Ginoong Jesus, kaya kaming talapagligtas. King kasakitan at dalalanan mo, king kaya kang pamaylasa. Manalangin kami para karing mamamate, king kaligaligan, ngaming maniga po. Ginoo, iligtas me, ingke kang balayan. Ginoong Jesus, ade kapandan ting metong a kriminal. Manalangin kami para karing atsuking sukulan, ngaming maniga po. Ginoo, iligtas me, ingke kang balayan. Ginoong Jesus, agilutan ng matalik mong diling kakaluguran. Manalangin kami para karing pepayambulisan daring karelang pakamalan. Ngaming maniga po. Ginoo, iligtas me, ingke kang balayan. Ginoong Jesus, ay narapda karing makataliran na hukom. Manalangin kami para karing daralan kasakitan. Paulinin kayalan hostisya. Ngaming maniga po. Ginoo, iligtas me, ingke kang balayan. Ginoong Jesus, bitbatan dat pitunganan koronang suksok. Manalangin kami para karing sablang mipasakitan. Ngaming maniga po. Ginoo, iligtas me, ingke kang balayan. Ginoong Jesus, amamusan king kekang krus. Manalangin kami karing hanggang ebyasang mibataking kasakitan. Ngaming maniga po. Ginoo, iligtas me, ingke kang balayan. Ginoong Jesus, mi payumburisan mamamateking krus. Manalangin kami para karing hanggang magdilidiliking biye. Ngaming maniga po. Ginoo, iligtas me, ingke kang balayan. Ginoong Jesus, amibangon iba't king kamatayan. Manalangin kaming ipagdala mo king biye at kapayapan. At pasubyan me kayabe mo. Ngaming maniga po. Ginoo, iligtas me, ingke kang balayan.
Iuli mo sana king kayaryan ng maligayo. Ring kapatad tamong mayang nabye. Ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, iligtas main kaya kang balayan. O mi pa akong Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi, ibiyeme kay kami ngeni keti ing tinapien ing pamanyubling niye at biye. Alilan mo ring kekeng dalan ning krus, karing daklat ning biye at ligaya. Manatili kang kayabe ni manggaman tingalanganga. Amen. Manalangin kayo kapatad, maning kayo na akong daon, matanggap iya arapan ng Diyos, ipangmayupayang tutu. Tanggapan niya sa aning Ginoo, itindaon karinggamat mo. Kingi kapulyang po ni kaligaya ni Lagyona. Kingi kasaplala, tamat ni mabilog ng banala kapulungan. Oy pamimigalang, gawa na kesa ng kalugod-lugod keka, ling pamaylasan at kamatayan Jesus, abog tong mga anak. Magdilidili alaking akarapat, dapot akamtan milasana para kay kami, niting ganap a sakripisyo, ing lugod mo't pakalulo. Iliadwan mi kikapamilatan ng Kristo ang gilumi. Amen.
kuan nyo po rin palaspasyo at tal nyo lapam. Potang ikan tayong ibabayo lapam po. Potang ikan tayong banal-banal karintala itas. Inggil manatili kayo, At kaya kaante mo rin. yat nayo ring puso Makayat na nalaking ginu. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampong matulid. Tunepin dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at luman ka rin o ipa, Diyos singalangang at lubos mayupaya, kapaminatan ng Heso Kristo ang ilumi. Bistaman arayang kasalanan, inami na ing kasalanan mi. Bistaman malinis yo, tinggap na ing kamatayan, ban ikabos na kami. King kapamilataning kayang kamatayan, linuping na ing kamatayan mi. King kapamilataning kayang pangasubling medye, siblina ing diemi. Ulinito kambering sa blangkoro ling anghel karin manbo. Dalit mi ing kayang ligayo. Layon makyabe king alamtok ng dang pamamiyay kapulian keko at ngaming kakanto. Banalmingid pa, karapat dapat nakampo yan ning meto yato, uring king kapamilataning kay kanganak, Yesu Kristo ang inumi at king kayo payaning Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ning sabla, alakang tuk ng mamawos, king kay kang balayan, pan malibat king kayas labing aldo, hangga king kayal bugna, ing dalise daun, biyang pangyo, bilang kapanyamban king lagyubong. Ipa, pagamuha mo mumui, pabanalan mo, mula king Espiritu mo reting ayin, adaralamit, darawon keko, ban maging katawan at daya no ning kekang anak, Yesu Kristo ang ginumi, aminutos kay kami ban pagmasusyan miyo, iting Eucharistia. Kanitang bengin ni panganyayayo, kinuwaning tinape, pepasalamatan na karat pinuri, pirasone, at binyene karing kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ngapunan, kinuha ni kalis, pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, at binyene karing kayang alagad ngano, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti, iti yung kanis ng kanakong daya, yung daya ng bayo at alangang tipan, ang ibubo para kaya kayo at para kaling sablang tao, bahan kaya tami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasya tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Ipagaganakan mi kamatayan ing kay kanganak kami ngabus kay kami, ing kay ang maligayang pamanyubling mebye at ing pamaytas na banwo, karang panayan mi ing panyatan ng pasibayo, inyadaraon mi akeka bilang kapasalamatan, iting mabye at banal sakripisyo. Baligdan mi ing yayayin ing kekang Santa Iglesia, at lawan mi ing idawon king sarili no. Pauliting kamatayan no, ikwan na kaming silut keko, pagkalamuking ikaming misulusuruking kayang katawan at daya, mikatmon kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesan ng metong ay hanggang dawon keko, at papalyarian na kaming mirkayanan, king pimamanan din kekang Santo, muna kang ng Maria, kapilanman Birhen ay induling Diyos, kami ng San Jose, ikayang esposo, kami rin na apostol at maligayang martires, at ding sablang santo, pauliling pamamilatan do, manalig kaming mirinan, kasaupan, alang patanat, king arapan mo. Iba, irisa ng ayin ning tangasut mikeko, mamungay ang kapayapan at kaligtasan para king mabilog ayato. Pasik na kami kasalpantayanan at lugod, ingkay kang Santa Iglesia, kasalukuyan maglakbek at ikinyato, kami ingkay kang Talasuyo, Ipapa Francisco, ingkay kaming Obispo, Florentino, ding sablang Obispo at Pari, ating mabilog mong balayan, ay natbus ning kay kang anak. Ipapakiramdaman mong bit mong pakaluluing panalangin aniting pamilyang pinulong mong marap keko, lunusan mong mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaot. Ganakan mula naman ding kapatan ding meyamo labye, at ding sablang keka may matulan at memon, ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos, king ligaya mong alanganggo, king kapamilatan ng Kristong ginubi, king ulino, pagkalumuking yato, king sablang bage, maya. King kapamilatan ng Kristo, kambelag kayo, ipangmayupayang tutu, kagum ng Espiritu Santo, pupuryan darat parangalan, manggaman, king alanganggo, ngayon manalangin tamong ipnong kapanaligan at lugod king ipa, kalingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Naga
Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupanin kay kang pakalulu para ati kami mikabus king kasalanan, at miligtas king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo kay kaming talapangabos. O Ginuming Yesu Kristo, sinabi kanina kang apostoles, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babalik danding kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan may ampon bilugan, agpang king kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantade sa kapilan man kay kayo. At kay kaan timori. Ipagit tamo ngayon, imikarami atong tamo king kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y nilalako king kasalanan ninyato, mapalad rin mayayaws para makisulo king apuna ng Ginoo. Ginoyak matampang tanggap keko, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuko, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ko, mahigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ko. Dapat pauli na ningin penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kay puso ko, kakaulan da ko, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong kay lubusan ng sarili ko keko. Emo pa yung tulad kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen.
si Claude Tapo. Abe-abe tapong manalangin, ban kindaratang ang pambansa, ang panlokalaholalan, ing tunay mag-ari, yaing kaburyaning Diyos, ang mamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tapong manalangin, ing ipakibat tapo, iligtas mo kami, Ginoo, ulitan tayo po. King pamamilit, pamamatakot, karasan, ampon terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaluktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampong kabuatan, bang makapamirayit. King kayalang malit, king pamaglinlang, ampong makitid, apan lalawi. King pamagbanta, pamanakot, ampon kapanyiran, apamangamano. Abe-abe tapong manalangin, ing pakibat tapo, pakiramdaman mo kami, Ginoo, ulitan tayo po. Baning konsensya mi, yaing gawan tune tuntunan. Baning kaya panding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Baning dignidad ning tao, yaing palaging galangan. Banding maluka, ampong mayna, ilaring migit miunang mitutukan. Baning pamanyese, king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong, yaing mamiedalan, king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Baning banala takot king Diyos at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan daling magnasang manungkulan king gobyerno. Abe-abe tapong manalangin. Pastol ning kaladwami, ampon tarapagligtas ning meto sikloban, ing politika yaing pigkalumo kaya kami. Meto nga panagkat ban sumuyo karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo ing pamanantabe mo kaya kami. Manano na sanang ing pamanantabe ning politika kami, para king botante ampong kandidato, mamye parangal king malalagyo mo, at makasaw ban sumulong kami, king kabanalan, manggaman king arananga. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy paming miglalang, kapamilatan iting pamangan ni Eucharistia, pinawi mo ing kekeng danop, ing kamatayan ing anak mo, pagkaluban na keng kapanayan, at patibayan no, ing kaming kasalpantayanan. Manano na sanang ing pamanyubli ng mebye, di na keng kapibabatan, at tayrana keng papunto king kaligtasan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ngayon po bendisyon ng tamo, iting laro, manatili kayong makalalakad. Let us pray. O God, Father of all consolation, who willed to heal the infirmities of the weak through your Son, listen favorably to the prayer of faith sent forth from the heavens, we pray, your Holy Spirit, the Paraclete, upon this oil in all its richness, which you have graciously brought forth from the verdant tree to restore the body, so that by your holy blessing, everyone anointed with this oil, as a safeguard for body, soul, and spirit, may be freed from all pain, all infirmity, and all sickness. May your holy oil, O Lord, be blessed by you for our sake, in the name of Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. Siklot kayo po.
Panalangin king Birhening Lourdes, itamuan, o kapilanman, Birhen na kalinis-linisan, induling pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo ing kanakong kaligaligan, ing kanakong kailangan, ing kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong ipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing lang panamdaman, kaladwa at katawan. Inya lalapit kong gipnong kapanaligan, ban adwan ing pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalob ko kayadwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad, king kekang kabanalan, bangin sa neldo, makapakirake ko, king kekang ligaya. Amen. Ipami at choban mo isang banyay lagi mo datang kay kami kayarian mo, bipamintuan in lub mo kay tisuli pantibanwa. Ang kakanan ni King Aldo, Aldo, ibiyang kaya kami King Aldo ngayon. Kung patawag mo kaya kami salan kaya ko, ipapatawag mo kami kasala kaya kami. Mangem kaya pa isaw, King Tokso, ikabos mo kami King Maro. Bapo mayamit mo king grasya ng Diyos at tsukeka, noon kakarang sablang babay at manya panamaning gumaning at mo Jesus. Santa Maria, Indolin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan ni Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banalay Espiritu. Anti mo isa dyan ang ligaya, iba't king kamumulan, ngayon kapilan man, manggaman king alanang. Amen. Alapa mo pong announcement ngeni ang papakeng Domingo, keng tutuking Domingo after Easter Sunday no ring announcements tamo. Deta pong pamebendisyon palaspas. Kung nyo po rin palaspas yu, muntay kitang gulot, kitasyula, kabang lumibot kong mamindisyon. Deta pong mebendisyon ng palaspas, ako, pabendisyon palaspas, po talampas kayo ba no? Po, deta pong pamebendisyon palaspas, munta ko ang kitang gulot. At itasyon kaya kayong palaspas. Karin ko lang bendisyonan. Karal ka rin itaw ulit. Sige po. Ingilo manatili kay kayo. At kaya kaanti mo rin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayo kayang tutu, iba, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Tingi sa may-ari ni, umepo king kapayapan. Salamat, King Diyos.
Sana